ngithi ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubekela-ke nje ama-transfer rumors kwi-Betway Premiership, sokubhekela laphaya kwigama Gebhula i-Orlando Pirates. Kunamahlebezi athi-ke umdlali oyi-former Orlando Pirates player Mohau Nkota ogijima-ke laphaya e-Saudi Arabia kwiqembu i-Al Attifaq, impela-ke kuthiwa-ke angase abuyele kuyona-ke i-Orlando Pirates. Lo mdlali-ke njengamanje ekuthiwa-ke ula eNingizimu Afrika, ubekhona usuku inikelwa izolo ngaphandle kwe-ground la obekutraina khona-ke i-Orlando Pirates. Impela-ke amahlebezi athi-ke lo mdlali i-Orlando Pirates-ke ifuna ukuthi-ke imbuyise njengoba-ke izinto zingahambi kahle khona-ke laphayana-ke e-Saudi Arabia, kanti i-Orlando Pirates yayithembisile impela ukuthi-ke umfana maze imshaya induku le e-Saudi Arabia izophinde-ke futhi-ke imbuyise imsayine kabusha kuwona-ke amabhakabhaka. Impela-ke uMohau Nkota angase-ke abuyele kuyona-ke i-Orlando Pirates-ke. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje, like ividiyo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona la engulethela-ke nje ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke ividiyo yethu asibambe la, nisale kahle.